Siyabonga umfundi womthandazo weSabatha Simbusisi. Sisejubaneni ke lo msebenzi kaNkulunkulu. Azokuhlala kakhulu kulekaneni ngoba sizo kumsebenzi kaJehova. Kodwa kuyadinga sidlule kokubana. Ngoma 57. Siyayifuna indlela yokuya ekhaya. Siyayifuna indlela
kaJuda uqala isivesi isahluko sokuqala ivesi lesihlanu lesithupha ngiyamfundela masinethu siyabonga amaNazaretha ukuba uNkulunkulu asiphinda ukuba sizoletha udumo ofanele udumo nokubonga kofanele ukubonga leli sabatha sithenjisiwe ukuthi lingumkhosi wentethelelo konke sikwenzile phakathi neviki siyafika sizongena lesi siziba esichibile ukungcwele sizicelele uNkulunkulu ukuphaphalaza kwethu ba aqede akutshalazele ngezinto zokugcina angasibaleli khona ngoba siyaphaphalaza ngolimi lwethu nangokwenza nangokuhamba bese kuthi egcineni singayikhumbuli leyo ndaba ukuthi asiyicebe uNkulunkulu ukuthi inkosi sivikele kulento ngoba asithanda ukona akusiyo into umuntu asuyithanda kodwa lokubona ngoba masonile emva kokona uyakwazi inhliziyo yayisola ufisa ukuthi ngathi awuzangiqala ukwenza lokho kwenzile noma ukhulumisa umuntu kabi noma ukhulumisa kanjani noma utshontshile noma uthatheni kabantu usubona kodwa inkosi bangikwenzanga lokho ukona ke bekwe phambi komuntu nokuphila bekwe phambi komuntu kwakho umuntu akakhetha ukuphila kulezi zombili kono efundayo incwadi kaJuda uqala isahluko sokuqala ivesi 5 and 6 iyo kodwa awubheke iyashanda ukunikusa nokuba ade noma silapha esabatheni nje nathi senza lokho owawenziwa le kwaJuda ngezathu ezaseyibukwa kubantu siyabhala ke lapha ubhala kahle uthi lokho ngiyathanda ukunikhumbuza noma beniyazi le ndaba ngiyanikhumbuza kodwa namhla ngayo yebo ukuthi inkosi ikuthi inkosi isisindisile izizwe isikhathi ezweni laseGibhithe yabuye yakubhisa labo abangakholwanga ukuthi inkosi noma isisikhumbulile eManazaretha yasiphatha emakhaya ngamakhaya yasiguqula saba ngamaNazaretha sesiphakathi nohambo kodwa kutholakala ukuthi sihambe endleleni sabe sesikudela ukuhamba sakudela ubukhosi bethu obuyingcwele basezulwini sabuyela futhi udabini uthi na umbhala phana inkosi yabo yababhubhisa abantu abanjalo kona esibakhiphile ezweni laseGibhithe kodwa ngokuhamba kwabendleleni sebekhohlwe ukuthi balandwe phi yasibuyibabhubhisa inkosi ukuhamba kwethu kwelandi basihamba nje kufanele sikubheke kahle lokuthi yebo sihamba nje asesilahlele utho nendleleni yosihamba ngayo asayikho into esiyikhohliwe ngoba ubamkhulu yakhuluma lapha kayilandweni uthi laba abantwana ngabafica bethakatha ngabakhiphe ekuthakatheni bafika beseba ngabakhiphe ekubeni akwebeni bafika bendinda ngabakhiphe endindeni kodwa sebebuyele bathi ngiyabayeka ababuyele umuntu akebe kakhulu akandinde kakhulu angazayisole ngosuku lokugcina lokuthi ube ngandinda kakhulu nami ngoba sengisihogweni sabantu abandinda kakhulu kunami kwase ukudikila kaNkulunkulu phakathi kwethu ebona esenyula udakeni singabuyi singaluyeki sibuyela kulo lapha ke kuthiwa iqedele ba nezingilosi ezingathinanga ubukhosi bazo nengilosi uqobo ezathi mayihamba endleleni kuphunywa eGibhithe phandle ngendlela maseyihamba sesifana nabantu bonke lento uyifanisa nabagcogco baleli ibandla uma benikwa umsebenzi kaNkulunkulu phananku
kodwa begcina sebeyikhohle ukuba ngabagcotshwa sebehamba sebehuba nebandla phansi baze badlula ibandla leli abalishumezayo baphumele emhlabeni bezokungenziwa nayi ibandla abalibolayo sebelahle ubukhulu babo ney'ngilo zenze njalo zaseziyalahlwa yebo kodwa zalishiya ikhaya yazo yebo izigcinele kulahlwa kosuku olukhulu uNkulunkulu sesigcinile-ke usigcinele kulahlwa kosuku olukhulu angingathi-ke eManazaretha senijuke kangaka kuthi endleleni sihamba bengigcobana benesi izinto ezenza ukuthi uNkulunkulu abuye abone ukuthi anithandani nini sifuthi kuseni lapho kukhulunywa ngenkonzo yokuthandana uma ningakunaki lokho ukuthi lapho esize khona silethe inhliziyo yoNkulunkulu ba asiyendlala ibone ukuthi inamabalabala anhloboni umuntu nomuntu umhlongabana ukuthi zonke izinsuku uyangena lapha eThempelini ungena inhliziyo embi uphuma nawo futhi ayigezeke yakho usufuna ngathi gezwe kuphi amzade eklinika lapho khona impahla azoyiqhaqha kanjani ke kuwe Anazaretha ubuhlophe bengubo yenu ngabusho ubumhlophe beyinhliziyo zenu incwadi esisifunileyo sifuna indlela sifuna kuJehova uThixo wethu umdalo wezulu nomhlaba uthi kodwa ke le ndlela sihamba ngayo ibalimazi labaningi ababeyithanda siyayithanda sonke kodwa sihambe silimala ngayo indlela yebo baba ngezibopho ezimiyo phansi kobunyama yebo usibusisa mina ufuna ukuthi ngithi sesihamba kule ndlela asingakhuzulani ngoba sideka abantu sekufika isikhathi sokubhubha komuntu basokubhubha kanye kanye uyafika le udlula umuntu kade hamba lapha kude nokukholwa uyangena udlula wena ngoba indaba yakho uyenza uyifekethisa lapho inyekethisa ungayiqinisa izibopho ngayo umuntu lo bekakhulekela ukukholwa kwakhe ukuthi ukukholwa kwami inkosi awungiphathele khona umuntu akusazama ukuyikhulekela indaba yakhe ngoba nalona lo muntu nokukholwa kwakhe uyakwazi ungakanani indaba ekhulunywa ilanga nje badebeka nje babekuseni umuntu engagcotshwa noma kanjani iqala okukhulunywa indaba ejule kakhulu akubuke ngaphakathi umuntu osezulwini ukuthi ufanele lo msebenzi akuza ke nalokho athi nakubezwa umkhulekela lapho ukuthi ngumshumayeli umkhokheli uhambone enzani uthi umuntu mase ilimkhuba kusu ungazoshuna lapho wena ngoba wawubuka ukuthi lo muntu uzawulekelela enza umsebenzi kaNkulunkulu kodwa mase ilimkhuba phakathi kwebandla kaJehova bese ungathi umhlala endaba afika kuba uyawuthi yini siyacela ke ekunikeleni kwenu maninikela lapha ninikele ngenhliziyo ezivulekile ekhanya unikhulekele emnikeleni ukuthi ningayikhumbuli ma seninikelile kodwa kube yiyona enikhumbulayo ngoba uma uyikhumbula lemnikelo uzoyikhalela ayikhumbuli uma usuyibekile nje usuyiphe uNkulunkulu ungabusayilandela sikhule lapha esikhathini yazi ngazi ngokusikhathi kababa omkhulu wayilanga ekuthiwa khona wathi maqedwe unikela safika salukwazi endlini sathi hawu Nkosi yami inikele ngayo yonke abe sengenza ukusatiyana nje onyakazi unikelo lapho khona wanyakazi ufuna umnikazi wawo kwathi ngwazi watholwa wabuyiselwa umnikelo usolo salukwazi afuneka ukukhumbule futhi unganikeli ngawo uma usungokugcina uma uzonikela ngawo ukugcina khulekela ukuthi ungakukhumbuli kodwa kube wona okukhumbulayo amen lapha uhamba khona umnikelo siyacala nani uma sinicela la egcekeni sithi nikelani nina inhliziyo ehlambulukile nana ukuthi siyayicelela ithunzi kini Manazaretha uma sikhuluma ngomnikelo kaNkulunkulu kinina ningathathi sibancane sizelwe kulelizwe abantu abaningi basazi sikhasa uzima kakhulu kuba sikaleleke kwabanye ngoba siguqela lapha nje ngoba kwabanye basazi sikhasa ngawo ke siyacela ukuthi ningasibuki thina nibuke umuntu osithumuleyo uJehova kuphela
ngoba kuzolimaza wena lokhu uma uzobuka mina bese kulimala yonke into yakho. Siyacela siguqile lapha phambi kwenu ngeminyaka edlule sacela iminikelo yonke ohlobo lonke nazi nezisibaya sayicela sikhona nisinikile indaba yomnikelo uma usuyikhiphile phuma kuyo nje ngoba uma usuyilethe uNkulunkulu aba induna zakhe yithi uNkulunkulu izwe lesayibekile lizwe mangayiboni ubone sangale kwalele gquma ulimele ngoba uNkulunkulu uyokuzokubuza kithi konke kade wenza uma bengalela umfundisi ukhanya basegoli bethu udla imali yesonto udla lokhena uthi ke lalelana lona ngumfundisi kababa mina angikwazi ukumenza lutho ngumjese ngumise kodwa nina manje udla imali phela ukuthi nikwazi lokuthi imali ayidlile kusole sesiyeyini ningabe ilandela imali mase ninikelile ushunyasi ningabe ilandela niyeke imali ayidle icala mena lo liyawuthethwa kuye nobaba mina ngizomthethisa cala akumisa ngezilutho ngakho ke ngiyanicela uba uma kunikeliwe umnikelo mhlawumbe uyilandela lapha sibayeni sicelile kini manazaretha sabama bagcotsha sihlangana nani kakhulukazi abasesibayeni sicela nisiboleke impahla sihlangabeza uJehova uma ningabaza abantu ukuthi bawuJehova niphuthele uma ningabaza abagcotshwa benu ukuthi bawuJehova niphuthele noma mhlawumbe benoti ngoba ngamakhosikazi akusiba bagcotshwa amagcotshwa impela ke lapho uma ngakuthiwa nje kunganikelwa kuzethi sodwa la hawu singaphuma soyibuza ngoba thina asazi kahle ngokuthwala usisi kodwa bese umsebenzi omkhulu kabi sase sibabuka thina ukuthi labantu bawuJehova laba bantu uma uhlele ubona uJehova kubantu ukuthi bathwala uJehova labantu bekumbone mase efika kwakhe ekhaya sacela sathi hayi sebolekeni amathole hawu sathola ingqinamba kwindawo abantu bengavumi bebeka amabala izinto abayinikele kuJehova akusengezeni madoda mase ninikele ngazo lapho kusezeni yini kanti angifuni umuntu fihle nothola inkinga ngoba uma sekunjalo sayithola le ndaba ngesikhathi ubaba ebizwe lapho one day zanikalwa izinto bathola khona ezinye ezabe manje sicela inkomo basicelele ukuthi siye kubaba ngezokwakha lo muzi ukuthi siwona siwakha umuzi eziye sohlatwa mhla efikile senze impepho ngazo impepho ke iyo yonke le kade yezwe lapha kuthanga ngoba kuhlangatshezwa umsebenzi kaNkulunkulu ngayo futhi lo mnikelo uphuma kubantu bonke balapha futhi uma sekufanele ukuthi sigcwalise inkomo ngemnyimi ngesibabe sesondele siyogcwala nje kwanikelwa sigcwale futhi inkomo lapha akho ke siyacela ukuthi nikufunde ukuthi masunikelile ungalandeli ngoba manje uma utelekana ngomnikelo so uyayisela wena kuba bathina ngesawufaka phakathi inkomo esibesicela ngoba kanti uzakusibalele siyala sivume mhlambe ke ngenxa yethu sizethu ke siyakhala uNkulunkulu basikhuphulele ithunzi kini nabafundi ukuze ukuthi masikhuluma izwi kaNkulunkulu nililalele ningabukuthi kuyohlupha lokho kakhulu kabi ngoba ngeke sikwazi ukuthi sibuye sizocela kuwena njengoba sinikaza ikomiti manje mnikele ungaba simanga ukuthi kuthi sesemakhaya bese lishaya incingo sicela ukusebenzisa imali leyo bese belinikela oyibo kanti konse njani lapho sesibanikile abasebenze lapho umzini awubona oswelayo ukuthi badla imali labo bantu akese naye ikomiti lazokudla makudliwe akudliwe muntu yangicela kumane ninikela ngoba izawusuka inganisebenzile kanti sifuna imsebenzile ngoba nize uNkulunkulu silungiseni ke bafowethu manje uzonikela ninikele ngothando ninikele ngokuqonda nibe lenhliziyo nje ekhululekile uma usukhiphile lokho kuphuma umuntu ngabula kaloku umbala aphi icathulo njalo khona umuntu yalo kade wanginika icathulo njalo lo muntu ngamnika icathulo angangani ashito na embulelwe isco
wasengulela ke nami angazi ukuthi kakushukuthini ayilandele indaba umuntu bosumpile umpile nje kwaphela awubuyi umlandele ngiyacelela ke uNkulunkulu ukuthi inhliziyo zenu manikhiphe umnikelo yokhiphe ngenhliziyo ezimnandi nejabula zithi Nkosi ngathungeni bese ngicela uNkulunkulu asekele ukukholwa kwenu bese ngicela uNkulunkulu futhi aniphe ukuthi lokho seninginikasiwe lo mjoba seninikeze uNkulunkulu awusekele ningafisa ukuya phambili ningafisa ukuya ngaphezulu kwawo ngoba manje lokuzona isitani nganamatheli ekwelusena amathempeli namabandla onke nihamba phakathi nizolusana nodwa manje andazana ukukholwa kwenu kume kahle uqonde ungalimali ndawo Inkosi usenikuzwile Inkosi uzuphambo webandla Bonga Nazaretha
zonke umfundisi asibusisele. Baba umfundisi. Sesimenyiwe ke bandwele sengikusa lokho futhi ukuthi inkosi efanele ukubongwa. Sisimemile sibize ehleni sicela uNkulunkulu ameme inhliziyo zethu. Ameme imizwa yethu.